Anja or India Radio Itanagal Dibrugol donga bajik sam samla faik mankin program fol donga tarak talmongren makrang lai ka lawan hikin talmok tam ke donga lai ku song crime bisam som masong grat chung sen set ka gya chuning kin Arunachal Pradesh Governor Kete Patnaik ka kin grat chung sham mo chang dok khung mi donga jawan baji gren talai mo le ka baji nan mo talai mo jawan hi grat chung ro chung sham mo let ช่วยแม่มจาวันlet ปุยมันในกะชักชิงโดในกะเฒากันดัดระดับเสเฒากับรันจะอันวัน8 ทันเตนังเล่น30 pm กงลึกจะlet วันญาลังชุมกะยนิงจะอันกินตรงินออดอวาลดอมตาวันจะวันแต่มันจะฟีจะอันนี่มันนายเอกเสร็จกะรูในดาในกะหิงรัดจงกุจงเช้าเห็นในจะlet มันในกะรับชิงโดในกะเฒากันดัดระดับเสเฒากับว่ากินอินเดีย Prime Minister Narendra Modi วันจะวันรังราบัจิกับมกมอราमन की बात प्रोग्राम म्हणजे आकाशवाणी न्याम ले तांग मन दोने का थाव का तन दात लव रांजा अन का तांग मन रंग रा तांग का पुइरा वये मोहंग्याप मोगिन समांग जवन एपिसोड वन जाम हिंगरात चंग को न्या शाव मचाय मेख्रुंग नाय ग्यात छनि रांजा अन लाइव वन आकाशवाणी दूरदर्शन वरा नेटवर्क वरा एआईआर न्यूज़ वरा न्याम ले न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप वरा अंजा ही वन YouTube चैनल वरा डीडी न्यूज़ पीएमओ वरा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन and broadcasting unjam chana pui hi dat ma hingrat chong ko cha mo chai mera ring gyat chin do ne ga kai te ga taw na dat la da chil thau ka rakin Arunachal Pradesh la nyam le kinging de that ka mo nyam le doctor Kinyum Bagradom taw jawan ka assistant professor on jawan department of civil engineering jawan Indian Institute of Technology Banaras Hindu University le nyam le assistant professor than ga do ne ga dat la da chil thau ka ran ja an samla thi kin Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu ka social media post ilagta ka to vi inja an than ka hikin Arunachal kang tai ring saksat samlaura inja an sat than ka fi hi kin Arunachal wi nai sa kingin that chang don da chok na sin nai chal ma taw hi vi tai vi hla ga tai tan mang phan mang don ka thau ka da dat lan da chel thau ka nyam le ding upia outdoor stadium hai nyam le Tri Nation Championship 2026 dom taw jawan lauk talmo sam sa shaw mo chang dong jam chan khili ma ta ranja dongin unjawan India nang Bhutan nang khili ma ta do ne ga thau ka da na dat la ranja an khila anja an man bajinan lek samang hi ga chong go chong shaw mo pat man ra anja an thok ne ka hosning do ne ga thau ka ta da dat la da chel thau ka Panyam lekin Arunachal Pradesh lek sak sik shaw mo chang taw ram chan kang school jak sik sam nak sit kingin ta ku that taw de fi hi anja school anja anu tai tut min de fi hi deputy commissioner Upper Subansiri district tasok gambo ka nyam le jenbi official nang or school management committee nang tenai ka langpa dajim new jenbi school jawan mi da thong the ka taw ne ka dala da chana taw ka anja an tong ta thong tem taw jaw hi anja taliha circle jawan lang the ka taw anja local school management committee ka thau ka taw to le ka shaw mo nya nyo tut man ra nyam le chi naw tut man jaw kit nela na madat kat mai ra che school anek sat sama ra gat chong gu chong connect sat ma ra shaw mo kin sak sik chong da khung chan kang nai tai kam lam samang te fi hin ja ring ru nei da nei ka anja an kam gat mai ka anja an puiram bra kep mo clan SPT building dom da ra classroom ra teacher quarters jam chan nai phe phaile la do nei ka thau ka tam da dat la da chel thau ka nyam le South Asian Football Federation nyam le tournament nyam le under 20 championship jawan donga India nang Bangladesh nang donga khile ka maning do nei ka dat la da chel ka thau ka ranjan India nang Bangladesh anja nang nyam le group B le khile ning ra donga semi final he khile maning to keep India ka Pakistan wi 3-0 ka pe ka jawan de fi he donga kin India anja an Bangladesh nang khile na maning do nei ka thau ka ta dat la da chel thau ka ranjan to keep pe ka ta anja an nyam le Vishal Yadav ka pang nyam le goal phi ka ra Arunachal Pradesh la omang dodum ka brakin goal phi ka jawan de fi India ka semi final tat la do nei ka thau ka ta dat la da khai thau ka ra meteorological center Itanagal ka nyam le kin Arunachal anja lang wan tonga sam ko bin gung lang wang chi tek chan so ma tamang upat ma jawan de fi hi nyam le gat chong ko chong rut na thai sining ra anja an jawan wang tek chan so ma tamang wang gat mang ra jawan papom pare liparada lowal diwang valley lohit nang anjawan ang wang tek chan so ma hi gat chong ko chong shamo chong da khu kai sai
Mutun meran na hira etai ning bilek lung da shak sining don ga thau ka taw nan dat la ran ja laung sang halal mang te fi hin ja official san ka kai teu ka hira kai sai mutun na etai ning da thau ka taw da dat la na chel thau ka ra to command kin lai ko song an chom lak phela to kin command jai gya chining jai mang philam tulang